Sela Buđenovci, pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije, oborili su večeras jedan od aviona neprijateljske NATO armade. To je avion tipa F-117, inače rađen po takozvanoj stealth, nevidljivoj tehnologiji. Sada imate prilike da ga vidite. Jedna mala tehnička inovacija je bila sasvim dovoljna da stealth tehnologiju učini vidljivom i za radarske sisteme. Ovo je tajni položaj, dakle su lansirane rakete koje su 27. marta 1999. godine uništile F-117. Taj dan smo mi već u 18 sati napustili osnovni položaj u Jakovu i došli smo na ovaj položaj ovdje gdje se sad nalazimo, na tajni položaj, odnosno mi smo ga zvali rezervni položaj. Nakon toga postavili smo sve onako kako treba i u 19 sati nam se desio jedan peh, odnosno radar nam je otkazao, nije hteo više da radi. Odjedan puta više nije bilo slike na radaru i trebali smo da nađemo rešenje za to. I u 19 sati 45 minuta on izveštava da je radar 100% ispravan. Mi smo uključili radar, nemamo ništa na njemu. Prazno. I onda kažem Ljubenkoviću, uključi onu našu inovaciju. Naravno, kad je to uključeno, ciljevi su se pojavili na ekranu. I upravo smo pretpostavljali da bi to mogli biti takvi ciljevi, dakle, tipa stealth tehnologije. Prvi koji je naišao bliže nama nije ulazio u naš vazdušni prostor. Sljedeći je ušao sa azimuta 195 i za njega smo procenili, odnosno procenio sam, da će on biti taj koji će ući u dubinu našeg vazdušnog prostora, odnosno u našu zonu uništenja, tako da ćemo po njemu moći da ispalimo dejstvo. Na potrebnoj daljini ja sam izdao naređenje za hvatanje i otkrivanje cilja i od tog momenta do momenta kada je on oboren prošlo je ukupno 18 sekundi. Izveštaji su išli, znači operator po FI 1 izveštava, ručno prati, po FI 2 ručno prati, oficir za vođenje izveštava da je cilj u zoni uništenja. Ja izdajem komandu, naređenje, cilj uništi sa 2 rakete, izdajem način praćenja, odnosno način vođenja rakete, izdajem moment i kažem ovome da lansira. Čekaj, ne mogu, možda 82. Treba se da stisne desnicu onu Siđeliću ili kako već bilo. Čekaj, ne moguće da je od 7. Jeste. Ljudi, treba svako po komanda uzme da to ponese. Zasluga za obaranje F-117 pripada prvoj borbenoj posluzi 3. raketnog diviziona. Obučenost i uvežbanost posluge je ključni deo koji je doprineo da se, pored male tehničke inovacije, F-117 obori. I ovo je jedini avion ovog tipa, F-117, koji je u posjedu neke druge zemlje. Svi ostali su u posjedu RV, odnosno dakle, vazduhoplovstva američkog, a jedini ovaj je ovdje kod nas. U ovakvoj ravnici trebalo je naći sklonište i zaklon za 3. raketni divizion. 3. raketni divizion je u toku 78 dana rata 23 puta promenio položaj. Za tih 78 dana rata
negdje oko 25 ili 26 puta su nas gađali, ali nijedan put nas nisu pogodili. To što smo uspješno nalazili sklonište i u ovakvoj ravnici, vjerovatno je i to doprinalo što sam ja dete iz ove ravnice. Bilo je dosta ponuda od nekih drugih zemalja koji imaju problema sa odbranom svog neba, da odem ili da skupim neku ekipu pa da odemo tamo i da održimo predavanje o tome kako treba oboriti F-117. Da obučimo njihove ljude, da ih spremimo za eventualne njihove potrebe. Tata! Aj dođi gore! Evo idem. Te bilo? Ja nešto sam tražio na netu i našao sam sliku od onog što si srušio F-117, onog pilota. A ja? Šta misliš, ko je mlađi od tebe ili stariji od tebe? Otkud znam, čovječe? Vidiš sliku? Profesionalac, verovatno. Evo ti slika da vidiš. Vidi se pilot, svaka čast. Šta kažeš? Izgleda mlađi čovjek, svaka čast, nema šta. Pa relativno mlađi, ne znam. Nabavio sam jedan ovako intervju sa njim. Na engleskom, pa ću malo ti prevodim. Slobodno. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches just as they punched out of the bottom layer of clouds, so right after launch. Picked them up in my 4 o'clock position. And as soon as I saw them, I thought, they got me. Kaže da je bilo jako oblačno, vidljivost je bila kao smanjena i da je samo jedan put video da su se rakete pojavile ispred njega. So right after launch, picked them up in my 4 o'clock position. Kaže, rakete su mu se pojavile na 4 sata, znači to je ovako. Da, pravo tako. And as soon as I saw them, I thought, Sa njegove... they got me. Kaže, i čim sam video rakete da su prošle, kao znao sam, gotov sam. The first one went right over the top of the aircraft, so close that it buffeted the aircraft. Like, it rocked the aircraft. Why it didn't proximity fuse, I don't know. Kaže da je ta prva je prošla iznad aviona i nije eksplodirala, a kaže da je prošla toliko blizu da je zatresla celi avion. Znači da je avion počeo da trese. The second missile, it was extremely violent. Kaže da je bila jako nasilna raketa i da je previše razvodila avion. Essentially knocked off the entire left wing of the F-17. Cijelo levo krilo, cijelo levi kraj. Pa raketa u stvari tako funkcioniše što nema direktan pogodak, nego se radioupaljač uključi i onda sa snopom parčadi, znači bojeva glava ima neka 30.000 parčadi i onda ona uništava, praktično seče, ko da nožem seče. Upravo se to desilo. I just remember hanging. Kaže sad, pamtim kako sad odjedanput sam na padobranu i polako idem dole i visim i čuje se Swish, swish, swish. Da bi ti pitao njega kad bi se ti sreo s njim. Ja bih ga prizvao, gde si, brate, jesi za pivo? Ne, šalim se, u svakom slučaju ja bi mu svejedno pružio ruku i rekao bi zdravo kolega, jel? Pošto je, mislim da je on profesionalac, kao što smo i mi bili profesionalci, profesionalno smo obavljali svoj posao. Ja nemam ništa protiv njega, kao što pretpostavljam nema ni on, jel, protiv mene. Ali, pre svega, meni je drago što on ipak nije stradao. Jel? Preko 23 puta su nas gađali, mi smo u stvari zabeležili 23 puta. I uspeli smo da svega toga da izađemo nepovređeni. I to je u stvari bilo jako bitno što smo uspeli da glavni deo posla završimo za 20 sekundi. Da ne uđemo u 21. sekundu. Pitanje je šta bi bilo u toj sledećoj sekundi.